Yeah, novinha le Cristo va mato gonao, ko Yesu fe gbadona me. Jo novio, si planya nya osu bolagbo. Novi Yesu nyo. Oiram, maulolo, avadidula. Ye gagba gbo le gabo boyame. Elabe matiba matolo ba maopon kunu gbanao. To has eje ha jijisiame. Jo Mr. John, play gifty. Asiano. Après ton meta kono kabuboya mala. De no view de view pas beta. De no view pas beta. A Philippe we ko le kabuboya me. E wa senu so ya la. Madiba wo gbogbo ko na pere wuti. Ne wa to ma se gome. Ala ba menye ti la me mi to se gome le wo. Ke bo le wo gbogbo ko la me. Ko mu se me. Ala ba gbogbo ine nye. E o jeba me se ska subola. Na subo bo pe nye te fe me. Eye ta poto ma wu nye le Yesu bon ko ga poya mala madiba madogbara bia wo nse si kene to dare jinye bana ne no vi ma o haji gbogbo kokoma si kene abo si anu agome le gbogbo me e ka doro gota na su si ga poya me bana nya sike chobo na mi na o ha ne amesukata to sela bana fofo o na Thomas se gome ne to tro ba fasika edina me goto bo me a ne wa sumia de motor sersi ne mi afoji do akafo ga me subaji jopopo yira ndo me pa gbe Kristo to me no amanya me ke ba ne alopo dare o Kristo to nya me sikevo ada tada bo ne ma dibi akpomi ma Yehowa yata bele mi ati me lo se o nya o gome ne wa nabe wa bele mi ati bele mi to da fokwa mi adata adabo eye mi ajoji atiko agbobe mi awo yen ma opo vi o le Kristo me akpolo papa de onkundo se ota na Yesu kon come ma opo lukunu gbana ma opo luku the miracle of God is coming. Hallelujah. Ma opo lukunu gbana nawu novinye lekala okpo ma opo lukunu ao ye bromile le gapopo yamala medibe magama enya ese yakudu elabe enwude vake aye enwude kebela na yebe odo doro la ejebe na wodo antinako eye egbe ola mi oyo mi be ma fe dogwe de la o kele nyeba nkoma le miasivo yemi mele wo ma blesko jono la ke mi afon kola enyo hu mi afon kola epodi eye menye Yehowa mi fodi o la be Yehowa to yo pepepe bo kika me fe eni yo la wa church o eye ma to ma wo to ablesko jono menya no vinyo do kere o si o nyatepe ma uyo wogbela o ga to do awo mu ela ma kike mo fe enu didi vivo la o ba khotepe na o fe agbenya ma o nya eye o trosi nuka ega yo mejala o trosi kike ma yo mejala yo gba poto yo ko ba nya Kristo to mane ne ma o yinemu ne nyatepe nya ma uyo la garama bado la bala chichi ala garamo aye achite ba dosiko ti yo no la yelo la wodoa yentine ko ne ma ole le yo ame ela bala mo yo ame vo alo o yo ato agovo na gabo na tapanya onye bala ma wo yo mi vovovo de to vovo unti vo le gbogbo le kame bala mi anyam e dosiko ti yo mi do mi awe le nyatepe me ela ba nyatepe ma wo nye mi awe le jojo nye me mi awe la nukole toto me mi awe le domo koko me mi awe le ntifafa bre de kawo me nene ma wo ayomi na to oima eya tamadiba mi akro mi aide nsoso via de me le gapopo ya me no vinye me dibe na se enu yo gome eya tamado gbara ho bala gbogbo kokui
ma fe gbogbo kokoya ne ta pere wu ne wa to ma de nu si o gomena o do hi ya fe gomena de la ma to ma a na be la se gomenyu bo me di be ne ye be va gbo la na cho i viare ntiko na dogbara na bia mawu na bia foto Yesu Kristo gbogbo kokonya kola la koma bere na to pere mti o abere sike pere ya hanti ne ayi mo to de gomena o ayi ne be debli bo hala bo ka no plus onto la ba ne be bo ka to de no onto direct la ase gomena to be amene ga de gomena afi o ba do ya ba oni ya no dai gbogbo kokoya ma fo gbogbo to de mo no la ye maga kono fra ta lo vinye ma o le ira o Yesu pe nti kokoya di de jio gbogbo kokko fa mo no na nya o gomo kokko le kapopo ya me eye mo dogbo na le Kristo me no vi lo to eye me diba ma glo enya ya o le e ma fo nya sikoto na mlame mi le no fonto enuka jojo nyenye fe kluvi un nouveau fait clouvi. Jojo nye fait clouvi. Un nouveau fait clouvi. Un clouvi ka emi nyo. Jojo nye tolo. Allo nouveau fait clouvi ya. Ma ben on vient. Et de la doje sinu ya. Et a se gome e anye. Mana akpa ka tutu emi le umaha. Alors bien kata minyal ke kika me chakalo egbe ya. Et mi kwalke nou le ji yimde le kika ma igbe. Et ya de fia kote bana. Apoto la fe va gogo. Et o jabana mi a nyak pasi ke yitutu mi le. Le mi a fe Christo gbe. Non non mais. Mi a nyak pasi ke tutu jimi le. Le mi a fe chochi. Alo mi a fe amen. Si ke mi nye le Christo me. Et asiri na chuma ogbona mi bana ya tefe. Ye to mi nye la bana. Nya gbe bana. Bon, a dit là, c'est là, ma vie n'est de la jessie, à ma jojo n'est allo, à ma voix n'est bon, ma on y a l'ova, il garame. Et il me faut le faux courir. Alors, je m'accroche tout. Et je m'accroche tout. Et tout, on a trop de bois là. Et je m'accroche tout là. Attends, le que bien Christ t'offre. Kake, il faut nous là, où? Il y a trosse bois pour nous là. Attends, Yesu yo gbe si agbe. Attends blonya. Attends vous la Bible ya blonya. Be maobeleke. Gakeya. O yo mo ba ji ba khoseto. La bo mo do khosewu. Mo do khoselu lu ke ma wo. Eye we ba. Ye la we ba la. Ami attends yo ko be ye Kristo to pepe gakeya. Ke mo khosewu la. O yo be ji ba khoseto. Et oye ba amesike manyama wo ake eito atoyoro ko bela ye nyama wo ye to ayoro to ko atoyoro ko bela mosubo na mawu ye to ayoro ko bela me dia church ye ta atoyoro ko bela mo wa dona mawu me na anu de church o fa do o me e o kata mi egbe bela anya nu ko wo mnele me ye ba o to ja ba ke tutu e ho ato bela nye nai la ba brele e fa nya o me me ba yicho be ho ba jesi amasio do anwure mu amasio nye to la jesio ye jesi pale hao e pale hao jesi ne ba jesi fofo tutula fofo ala jesio amerika ma no ne nya fofo ne vio yo fi ko ala to atobe vinye ne ma ole la ba ne ma no moji ko ye amabubo vile ayo be papa ko ala to ton be papa o manyo ye papa o le ka tropo o na tropo cha na manyama ne be vio yo se ka ase fegbe be ye vie le yo be papa ta le be manyama le to la na la mi ayo gbalo yi ya ku mi chaka be ko ka ne be chaka ku de la kana yo la to na o se ka nu make ta mi ayi de bible me ka popo ya mele roma to fa gbale eta amade pupu iwe ne ba ide pupu iwe nyame afima e ohlele mi ofon foko akprofon foko de jojo yin pe kluvi enwuti jojo yin pe kluvi oviye ajaba nya kromi anya ya nyi
Elle veut venir n'anyam. Beda n'anyaya. Alléluia. Me globe Roma tofa kwa le tama de kuku wene. Kede wenyame. Afima mi ahlele. Alléluia. La globe na. Nemi checho kuku mi checho kuku we toame le tama diam. Roma tofa kwa le tama ade kuku we toame globe na. Praise the Lord. Alléluia. Le kuku ma ahle. Chokuku yi weni ameko. Ela bana nouveau ma du fiade miaji o. Ela bana miega laisse la te o. Que bon amanu la te miele. Alléluia. Le kuku bana ri. Ela bana nouveau ma du fiade miaji o. Ela bana miega laisse te o. Que bon amanu la te miele. Nemi hiyabe ekem aleke wole. Esi mie gale esela te o. Hafi amanuve la te bom miele untila. Miaga no nouveau oji maha. Biba bolombe gbede de mienye bana. Amasi mie cho mia dokui wo kluvina bana mia dotoela. Yesu amesi medua toila pekluvio. Elanye nouveau toy la neyeve nouveau to hena eku alo to torolo to hena jojonyenye o maha ke wa oda akpena mawu bena mienye nouveau pekluvio cha que azola azola jime miedoa to mia nufiafia bononome si o chomi de asina la que esi o komi cho nouveau si hewo abode vio la o chomi wo jojo yinyefe ekluvio e. Alléluia. Ya te fenya e Bible akro mi le fia benade nye pomi megale siatere. Ela be mi kuna siavo. Ame kukure mega wa nouveau. Ame kukua ekuvo. Eyata Kristo sike kuto me po nouveau kwa o. To ide chiepela. Esi ofola. Efo trosi ame yeye. Eye ogbobe ye unu okata nouveau la ticho kantia fi eku. Egbobe khoki ke po nouveau kata to yi. Azola miao mi trosi ame si o ahwe yise. Le petite si me bala. Wawe nye agbepola o. Eye sike Kristo va agbeyamela. Ede fia kote bana. Amesokata hweji se. Eye ogbobela tete ogbobela. Esike akwesela. O khosede o. Yi wonti ko. Okpo hasi toma bane. Eye gbone bana. Ke yi mega onuwa aka o. Mega onuwa aka o. Egbobela ye na unse la si bana. Ne khwesela. Ke mega onuwa aka o. Etrosi Kristo monola. Kristo ba unsera du fiale jio. Nene ma ononema. Eya tamale gbogbo na fia banade. Ekluvi yo be mi trosi jojo nyo fo kluvi. Chala minyo nouveau fo kluvi. Wake Yesu va vana mila. Mi trosi nko. Jojo nyo fo kluvi yo. Be mi anu agbe na Yesu. Amema onya mekao. Amema onya mejojo. Amema onya mejajio. Amema onya nutefo ola o. Amema onya mekokyo. Amema onye mauvola o. Amesia o inye Kristo to. Le Kristo me. Amesi onye amejoji o. Ela bena afina trosi jojo nye fe ekulvila. Amejoji o awo o. Amejaji o wo. Nutefa ola yo wo. Amekoko yo wo. Mauvola yo wo. Amesia o inye. Amesio le Kristo me. Wa o inye Kristo to. Yo yola. Wawe tro enyo wawe nya meke o yabe jojo nye pe kulvio ela be chala minya nouveau di wola minya nouveau wola minya me fa me la padala minya nutefa ma wola minya me vodio minya unkasela minya ame balao minya me zizile gometo
eye mi wa nu sia o togbe eya ta bible ayo be mi to se kluvina nouveau mi to mi nyecha eye se ke Yesu vala e va ho mi le kluvi nyenye mame nouveau be kluvi to nyenye mame la to wo kluvina jojo nyenye ale to kluvina nu ya enti kokwe e enti kokwe la eya ta wa yo mi aso be amojojo le Yesu me amejajo le Yesu me nu te fo lo le Yesu me amekoko le Yesu me manvo lo le Yesu me eya ta Yesu gbo le Yohanes fa gba le ta we ato amen Yohanes fa agba le ta we ato amen bona mi bana le ne mi ayaglia mi egbola mi bana Yohanes fa gba le ta we ato ma de na fu afima na hlikora Yohanes fa gba le ta we ato kuku ya mtokle enelia Yohanes yehumele ya eta Yohanes eta we ato kuku etokle enelia kuku ya to bana miaunti ko hoho lenya si o nyasi megblɔ na mi la ta miafonti ko hoho miaunti ko hoho lenya si megblɔ na mi la ta nyaka go na mi o esi kemi to si jojo yen fa kluvi de eye eta Yesu gbogbo bele miafonti ko hoho lenya si o gbɔ na mi ta ye go mala le eye Yesu Kristo megblɔ ba isha be Yesu Kristo yen went o enka eye wentila vavala eye fofo eye nka agbledela la alosi kele eti ye machi akola wa chueda aka alosi kele eti o chi akola ola ga jero gere da miaunti ko hoho le enya chi ye glonami launti bana mi no ye me ye ha ye anomi ame alesi alo la matin a que le edo kwisi o la ne mi ma no ye mo la mi matin a que ku mi ma to ya mo joji o ne mi ma le Yesu mo la mi ma to ya am joji o eyata Yesu bo la mena mi apenti ko ho le nya sia ota bena mi to ye kluvi na jojo nyi fa kluvi to o mi to su am joji o am jaji o nu te fo la o amekokyo amevo mawo eya ta yo to mi to wo jojo yenye fa ekluvi olo bena enya shota nyanti kohoho bena mi ano Yesu me Yesu ane no mi ame ela ba ya manuela mi ma to ma wo na ne ko eya manuela mi aga no nouveau me kokoko wo ke ya vala eva de mi le nouveau me be mi to ya amekokyo nai amesike le Kristo me abelesi ke Kristo to brene be wona no yeme ha no amiamala na mi ele me na mala ke Kristo nouveau me ga le mo ke khomio ha de no ko kola ye go me be ekromia unti be na mi anti ne ko afi me ba no ye ke ye kokonyenye to ame ta menye mi o ga po le o amesike le Kristo mala o me ga po aya o Kristo e mi etrosu e ya tanya gbo be enya ye nya tefela wo atosa brode nya yo mi do la se go menue na mo ye no la mi ano chaka le mi ano ko me le mi afa ma osubo me amojojo olisia amejaje olisia amokoko olisia eye bible abre gede le bible me ogbo fo nouveau la pre amejojo on na mi le bible me mi apoe na mi le bible me le enu ya to salmo fa gba tablato vo ene ça va pas le tableau to vone mais la fima ça va pas le tableau to vone praise the Lord alors ne be mi arle ni a tutuba yo fa gba le tamato kuku tutuba yo fa gba le tamato kuku we asire keme amojojo ma obe adewo le efupepe ademe eye le adadrea me la vole ke maka asimu o ela bana enya amojojo tae alela ita bi la ko be amojojo la epe afugere gake Yehowa dia amojojo le efupepe si okata me bana ifo fure ke ha ma ngo no vinye ne ma biba bola nye klioma
tamia toa sa o fa gbale ame sa o fa gbale etabla to vone kukui bla verme alléluia edi be mi anor le no bible ame mi le pole enye mi atole nya akpamo ta je be mi ayi de bible ame mi anor lem ya ta o le veve bana ye me ko mi akpo nya te fiale enye nya papa onyo eye kukui we bla ver bo bana amajojo fe fupepo sobo ke Yehowa dene chuawo katame ekwa efofuo katanta o mangiawo domoto aleke o ke yijigbo bana jogbovoe wa amovodi la eye amasio lefu amajaje ola wa po o fe jidada tonua aha ke amovodi on hali nyatepe amojojo tali nyatepe eta Yehowa abele amojojo la o atoto fofu pepe garo me kake Yehowa dia amojojo le o kata me eye nekeme ka fotunti o kake amovodi o la wa cha auto go me hali na o eta go bana ebe amojojo le fulem amojojo le afu amovodi o le afu amojojo akobo no lo fulowo la wa ba po to sinu wa ela bana ma ofa ma ye onye ma wo amekokko na edokui ela bana avo fofu la ma to no avo ki onye avo ye yi odomo e ta Kristo gbo bana elu hoho lu bayi ke ye to no kata ye e bana mi awo mi anu agbe ye na Kristo amesikele Kristo mala edola doje si edokui bana manye yento egale lokwesi o ke Kristo meyele e Kristo sikenye kokonyenye toa ye meyele azon e ye manye do egale lokwesi o ge mi gal mi anoko pole mi anoko sila ye na ba mi anoko yo ba duwo la o nyegna bible agbre mi seme ba nu jojo wala le kamala ni gbaji o ke amokata o nuwo e ma fa mo nuwo be ahwedo yakela to amere kafa vodadame sikenya Adam la amegero geje nouveau me yakaba to me ka potoro me la sikenya poto Yesu Kristo la o wa amegero si o ho yi se amojojo we le Yesu fan come alléluia eya tamadiba na nye bana le no vie na ye ma u blonyare la na hwese bana ne ma o le ye o ya bo hose menya emiate fabriquer na ya bo hose a o hose a ye nu keji mi hose nu ke mi makpo mi hwese bana eli ne ma o le eya ye hose yo blona eya me mi la gbonom le bana mi le Kristo akomo ya ke gbogbo me fe nyaye eye mi le Kristo ametala mi afa gbogbo la mega nye gbogbo ke me e voli nye lo ke nye ple nu te bo ye nye mi ato ye nye mi afa gomo popo la ba mi le Kristo ame hallelujah praise the Lord baba mi aide salmo fagbale meke pour salmo fagbale etawele ke ne mi arle le pupui ataple adreme ne mi akpo fima hara Yehowa doa amejojo ekpona ke efoluvo liafu amevodi ple amesiloa untasenu wowola ikpoa Yehowa le doa amejojo ekpofa adepo edo hia popo eda sibi abosana va te ekpo bo Bible akona mi le yo vagbale 42 ameka 44 le yo vagbale bele sio ketamala yo bomo nouveau le ko yo mo nouveau le ko yo bola o gbe amajaje onye na mi kle yo vagbale ato tutupa etagba to a mo kalbe kuku we fe kule o to iwe asile kame o bele yo bola nya mejoju ade ke chi nouveau eye ma vovo le me e nouveau le kama le mo amajaje onye le use fo duame le use fo duame le nuka le dukemia yo gbaba na Syria fima ye ojo fima ye mejo to fe yakoba ya mejo ja amajaje bo wo nouveau chi nouveau ta ma uko bela ta bosam eva bosam me ya le nunyo wata ma o le yiramta ya ba biagbe ma u ya te po ta ma u nya nyire badale
ye peut dollar yare aye we ame kokko vo ne ye be satan va te ko hala satan ma le di du gbe ko gboro ta ma o de wona satan bo sa ma te ko e yo gble nu si o ye pe kese no no ke le unti e ye vio go on ku le unti ga ke ma u gba poto le ji kokoko e la ba me jaje o nye le ma fo ku me e ye ma u pere unti do musereji to wo be to trakasiri mo kata me to gbegble mo kata me ha satan afia le keke bona ye petit ha vuvu va ya la e gba poto le nu te fo oji e la ba nu te fo ma me yo to e to wo e yo ho ma oji se blibo mo tro pa bo sa fa tete ko le ke bo e gba poto le ma oji pom no vi nyere Kristo me gbe ma diba na nyo e ye na po lo ki o bodale a mesikele Kristo me vole me gagner nouveau là o et trop ça me jojoe elle a un nouveau là mi nye cha et ye mi trop ça mi nya jo dans l'autre cha que elles sont là mi trop ça me jojoe le Kristo me et ya ta me diba manana nya bana e gba mo ro gba bana yes oh ju ma abo ko ya kero to ntiye mo mo gba bana nouveau male o me gbo nya cha nouveau male le que ma gbo nouveau male o na nouveau male o le Kristo la va e nya gbo nya dalapa de novi aussi bana agble ya blantiko evo woga ke mawu le po onu e mawu de si nu si ona lo me e mawu fe gbe man yo ke yo nyare e yom to he be ma de gbe fanya te hwe ya manya ye manu wo to manya ba ma je ku nu garavo ne ma do khoko e khonye ma fanya mala ma wo nu bubu si ka titre ma wo lo nu ti o manya ne ma yo me ma o yo mbo manya me jaje ma wo nu jaje oyo mbo ba to si ame kokoi ma won lu kokoi ye ma to nya kokoi ne tuko ne o la po de to enya kokoi si ame e ya ta oyo mdo e ya ta ma o ti bo ha na to si to egbia ye na po agbe si ka yo chalo dare na o to Kristo Yesu ji no vi nya le Kristo me enya ye ya lo enya ye ya ma fo nya ye nya ma ye to nya yo na mi to de Yohanes va gba le me wọ́n ti bá gbalẹ̀ tàwé àdẹ́ kúkú ìbílá tọwọ́ ọ̀tọ̀ wọ́n ti bá gbalẹ̀ nàpọ̀ lẹ́kẹ́ màwú ẹ̀wọ̀ àánú àmẹ́jọ́jì ó ẹ̀yẹ tẹ́fẹ́ gẹ̀rọ lè ní àgàpọ̀ wọn nìyẹn ma hallelujah wọ́n ti bá gbalẹ̀ tàwé àdẹ́ nà ọ̀tọ̀ nà fún ilẹ̀ nà ọ̀fẹ́ nà àhìlẹ̀ ìkpọ́ra ẹ̀tàbílá tọwọ́ ọ̀tọ̀ mẹ́ nà àhìlẹ̀ la fi ma bẹ́ẹ̀ nyaka yẹ bíbélà gbọ̀tsó ntí o ma hàn. Alléluia. Praise the Lord. Yes. Esiawo megblɔ nami bena miakpɔ ŋutifafa le menye le xexea me la miekpɔ xaxa gake miaƒe dzi ne dze me nye la meɖu xexea me dzi. Alléluia. Ame si ke le Kristo me la eɖu xexea me dzi la be ame si ke me le la ke le Kristo me la Kristo tɔ ɖu xexea me dzi wɔ. Eta xaxawo la va mia dzi gake Yesu be yaɖe mi le wo katã me la be mi le Yesua me. Nɔvinyewo kpɔ ɖokuiwo be le Yesu me wala kpɔ wo dzadzenyenye be blibo dede. Elabena nyema nya nu avɔ kpaka awɔ kudo nɔvinye vɔa ma be ma dze klo na ma be na ma wo tsɔkem Yesu tsɔke me mu ngba onua ke ngba wo ke le ka le Yesu akpɔ lo bebe via le kpɔa owele o tsɔ nu miaƒe nuvɔ kɔmi o tsɔ miaƒe nuvɔ kɛmi zika hɔn na eyi yɔ katã eye aƒetɔ agblɔ be ye ma ga ɖo ku woƒe nuvɔwo dzi o elabe ya ŋlɔ ye ŋutɔ ƒe ese kple yeƒe nyanya ɖe woƒe dzi me. Eye Amerika ma gafia no via bena nyama wo ela bo kata la jesie ela bena o kwa yise bena ye nya hotola ye de la Yesua ye va hona o yo tozi yeto no vi yo le Kristo be ka fofo de ka me asu bena mi anu nusi ogome sem eye mi atrozi ame va si ke Yesu Kristo be mi anyenai ame si le Kristo me le mamola me ka ya ko be yo nouveau la o e to za ma jojo e de ne ma Bible agbulema mi agaba yi gele to ya o no vi si ke gbo mi senya ya to wa ye to osrali to me si o ya Yesu yo o iram
Hallelujah, maololo. Avoyez nous là. To true forgiveness mission la main. Le aussi la nimbaji. Ma vigno maona no premi. Ma ko de gomanami. Gade mau ayami. Bada gaisare. Et Jésus Christ on commun. Amen.